Om Swastiastu. Rahajeng semeng Bapak utawi Ibu dosen penguji sanewang yang titiang ring kegiatan ujian kinerja PPG Daljab 1 Bahasa Bali puniki ring galahe sane becik mangkin titiang jagi ngunggahang video kegiatan pembelajaran sane sampun laksana yang titiang iwawu. Sedurung lantur lugrah yang titiang muningayang inde angge wastan titiange niwayan trimela. Titiang mahasiswa PPG Daljab 1 Bahasa Bali warse kalih tali selikur. Sane iwawu titiang sampun ngelaksanayang pembelajaran daring sareng sisian titiange kelas 6 ring SD 24 Pemecutan Denpasar. Wantah asa punika pemah bahasa saking titiang indek video pembelajaran durus piar sayang. Serahina sedurung laksana yang Zoom meeting, guru sampun nyobiahang bahan ajar LKPD taler link video pembelajaran Krunopola ring WhatsApp group. Para siswa nyawis informasi saking guru, ngelantur kirang langkung 15 menit sedurung ngawit Zoom, guru nyobiahang link Zoom meeting taler link absen. Raris pepelajahan kekawitin ring Zoom meeting. Rajeng semang alit-alit kecunduk malih sareng ibu guru ring pepelajahan basa Bali. Sapunapi niki sampun sami ngranjing ring kelas virtual nggih? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Yening sampun kawitin dumun antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aingge alit-alit sareng sami sedurung lantur ring pepelajahan ngiring dumun berdoa mangda pemargin pepelajahan ring rahina mangkin presida memargi antar. Majang ring ketua kelas indayang pimpin doanya nih. Inggih Bu Guru timpal-timpal ngiring berdoa dumun sesuai agama lan kepercayaan masing-masing. Berdoa kukawitin. Berdoa puput. Sampun Bu Guru. Aingge suksemo selfie. Punapi gatrane ring rahina mangkin alit-alit. Inggih becek-becek Bu Guru. Aingge dumugi alit-alit sareng sami tata kena lan rahayu. Elingang protokol kesehatannya ninggih santukan mangkin kariwenten wabah COVID-19. Ibu guru sampun ngewedar link absen ring WhatsApp group. Indayang alit-alite dagingin dumun link absen nyane punike. Aingge alit-alit sareng sami, daweg pertemuan sane sampun lintang, alit-alite sampun melajahin indek napi. Sira sane kari eling. Tiang Bu Guru, iraga melajahin indek lengkara pamidarta, petaken lan pitudo Bu Guru. Aingge patut pisan Cintia, daweg pertemuan sane sampun lintang, alit-alite sampun melajahin indek lengkara pamidarta, lengkara pitaken, miwah lengkara pitudo. Ring rahina dibi, Ibu Guru sampun ngewedar bahan ajar. Sampun kewacian nggih? Sampun Bu. Aingge yening sampun mangkin alit-alite biar sayang dumun wacana puniki nggih. Sampun kecinga alit-alit? Sampun Bu. Aingge yening sampun mangkin alit-alite wacan dumun wacana puniki. Ibu guru ngicen galah 5 menit alit-alite wacan wacana puniki. Durus.
Ainggih alit-alit sareng sami, punika iwawu alit-alit teh sampun ngwacen wacana mebasa Bali. Sire sane uning wacana iwawu punika ngenenin indek napi. Terus unggahang tangannya nih. Tiang Bu, nika ngenenin wacana indek kruna pola Bu. Ainggih patut pisan Dewa Putu. Wacana mebasa Bali punika iwawu ngenenin indek kruna pola. Sane mangken ibu guru metaken malih. Sane encen madan kruna pola ring wacana iwawu. Sira sane Tiang Bu uning. Guru. Ainggih Rati. Kruna pola sane wenten ring wacana sane mejudul siwalatri inggih punika kruna ngerereh, ngayah, nyampat, nyemak lan nanding Bu Guru. Ainggih patut pisan Rati. Mangken sira sane presida nyangkepin malih kruna pola sane wenten ring wacana iwawu. Tiang Bu Guru. Ainggih Karin. Kruna pola sane wenten ring wacana sane mejudul Siwaratri inggih punika ngambil neket nglantur metik Bu Guru. Ainggih patut pisan Karin. Kruna pola sane wenten ring wacana iwawu akeh nyane wenten sia inggih punika wenten kruna ngrereh, ngayah, nyampat, nyemak, nanding, ngambil, neked, ngelantur, miwah metik. Nggih, icen dumun cekoplokan majeng ring semeton alit-alite sane sampun presida nyawis pitaken Ibu Guru iwawu. Ainggih alit-alit sarang sami, mangkin alit-alite jagi melajahin indek kruna pola. Nggih. Sedurungnya nih, Ibu Guru jagi nyobiahang indek tetujon pepelajahan ring rahina mangkin. Bu Guru jagi share screen dumun. Nggih, tetujon pepelajahan ring rahina mangkin, saneka pertama, alit-alite presida menelaah kruna pola sane wenten ring teks wacana mebasa Bali. Sane kaping kalih, alit-alite presida menganalisis jenis-jenis pengatur anuswara ring teks wacana mebasa Bali. Sane kaping 3, alit-alite presida ngaryanin lengkara mebasa Bali sane medaging kruna pola. Nggih. Ainggih alit-alit sareng sami punika iwawu wantah tetujon pepelajahan ring rahina mangkin. Sane mangkin Ibu Guru lanturang malih indek materi. Nggih, durus biar sayang. Sampun kecinga alit-alit? Sampun Bu. Nggih, yening sampun durus biar sayang. Om Swastiastu. Rahajen tenang alit-alit sareng sami, kecunduk malih sareng Ibu Guru ring pepelajahan basa Bali. Alit-alite jagi melajahi kruna pola. Kruna pola inggih punika kruna sane sampun polih wewahan pengatar anuswara utawi anusasika tur kapolahang. Napike anuswara punika anuswara inggih punika suara irung utawi suara hidung sane ring basa Indonesia kasengguh suara nasal. Sane
Poleh pengatur anu suara punika ngobah kruna aran dados kruna kriya. Wangun pengatur anu suara mauah dados eng, nye, en, em, nga, miwah nge, nganuten kruna linggannyane. Yening kruna linggannyane mapurwa antuk wianjana konsonan KG, suara utawi vokal A, I, U, E, O, E, pepet, miwah arda suara utawi semi vokal Y, R, L, W, anu suara sane kaanggen inggih punika anu suara eng. Sakadi kaput dados ngaput, gisi dados ngisi, ajang dados ngajang, ilut dados ngilut, uluh dados nguluh, empok dados ngempok, opak dados ngopak, ejuk dados ngejuk, yase ang dados nyiaseyang, rebut dados ngerebut, lesung dados ngelesung, wale dados ngwale. CCS mauah dados nye. Yening kruna linggannyane mapurwa antuk wianjana C, J, miwah S, anu suara sane kaanggen nye sekadi, cacah dados nyacah, cingak dados nyingak, jagur dados nyagur, jemak dados nyemak, sampat dados nyampat, siam dados nyam. TD mauah dados en. Yening kruna linggannyane mapurwa antuk wianjana T miwah D, anu suaranyane mauah dados en. Sekadi, tulis dados nulis, tampah dados nampah, tanjung dados nanjung, duduk dados nuduk, dakep dados nakep. PB mauah dados em. Yening kruna linggannyane mapurwa antuk P miwah B, anu suaranyane mauah dados em. Sekadi, pasang dados masang, pancing dados mancing, bakte dados makte, borong dados morong. Kruna lingga anu suara nga. Anu suara nga kaanggen ring kruna sane linggannyane mapurwa antuk anu suara. Sekadi, neng-neng dados nganeng-neng, nyangluh ang dados nganyangluhang, maling dados ngamaling. Anu suara nge keanggen ring kruna sane linggannyane marupa kruna lingga awanda. Sekadi, joh dados ngejoh, bah dados ngebah, tuh dados ngetuh. Awalan nasa. Kawigunan pengatur anu suara kaanggen wangun kruna kriya lumaksana utawi kata kerja aktif. Kruna kriya punika dados nganggen penandang miwah nenten nganggen penandang lengkara. Umpami, ngadep bunga. Contoh lengkaranyane
Ngisari ngadep bunga di peken. Nanem jagung. Contoh lengkarannya nih, ibapa nanem jagung di abian. Ngai jaje. Contoh lengkarannya nih, imeme ngai jaje di paur. Ngidam. Contoh lengkarannya nih, memene ngidam. Nyungkling. Contoh lengkarannya nih, wayan putra nyungkling. Ngalap. Contoh lengkarannya nih, made ngalap buah duren. Wenten mah kudang-kudang kasuksman pengater anu suara utawikan ring kruna-kruna basa bandi luwire. Saneka pertama, ngawentenang pekaryan nganggen piranti saneka surat ring lingganipun. Contohnya nih, arit dados ngarit, tenggale dados nenggale. Saneka pingkali, ngawentenang pekaryan anggen ngasilang sekadi sane kesurat ring lingganipun. Tumpeng dados numpeng, togo dados nogo, sate dados nyate. Sane kaping 3, nyantenang pekaryan sekadi lingganipun, pamekas ringsang sane ngelaksanayang miwah ringsang sane ketibenin. Contoh, jagur dados nyagur, uber dados nguber, suwun dados nyuwun. Sane kaping 4, matingkah sekadi lingganipun. Contohnya nih, cruk-cuk dados nyeruk-cuk, sangsut dados nyangsut, cicing dados nyicing. Sane kaping 5, dados kewentenan. Contohnya nih, kebus dados ngebus, joh dados ngejoh. Sane kaping 6, ngambil utawi naur sekadi lingganipun. Contohnya nih, selai dados nyelai, seket dados nyeket. Ainggih alik-alik sareng sami, wantah asa punika indek materi kruna pola ring rahina mangkin. Puputang Ibu Anto Parama Santi. Om Santi. Sapunapi alit-alit sampun kresep nggih? Ampun, Bu. Ainggih, yening sampun mangkin lanturang Ibu Guru malih nggih. Nah, mangkin alit-alite diskusi manut LKPD sane sampun Ibu Guru share ring WhatsApp group. Mangkin Ibu Guru share dumun. Iriki Ibu Guru ngicenin alit-alite masalah saneka pertama alit-alite presiden menelaah wangun kruna pola pada teks sebuah teks wacana berbahasa Bali. Sane kaping kali alit-alite presiden menganalisis jenis-jenis pengater anu suara pada teks wacana berbahasa Bali. Sane kaping 3 alit-alite presiden ngarianin lengkara bahasa Bali sane medaging kruna pola. Elingang kelompoknya nih.
Ibu guru sampun share ring WhatsApp group. Niki ibu guru unggahang malih nggih ring kelompok 1 wenten Ratih, Serly, Selvi, Gadis miwah Dewa Putu. Ring kelompok kalih wenten Cynthia, Karina, Christian, Joshua miwah G Anya nggih. Ibu guru ngicen alit-alite galah 3 menit indek berdiskusi sareng kelompoknya ne suang-suang. Usan punika ngeranjing malih ring kelas virtual nggih. Nggih, durus karyanang diskusinya ne dumun. Nggih alit-alit sareng sami yening wenten pitaken ngiring blik bagang sareng-sareng nggih sapunapi wenten pikobat alit-alit. Tiang Bu, sapunapi maksudnya menganalisis wacana punika Bu. Nggih patut pisan Dewa Putu niki wenten pikobat saking Dewa Putu sira sane presida ngewantu ibu gurunya wis. Tiang Bu Guru. Nggih Rati durusang. Mana tiang rikala iraga menganalisis wacana punika mangdane iraga prasida uning minayang soros roroh kuna polah. Sane encen maran kruna polah utawi kruna sane patut kapolahang. Sane encen kruna ane wenten dados kapolahang. Nggih patut pisan Rati rikala iraga menganalisis wacana punika mangdane iraga presida uning minayang soroh-soroh kruna polah sane encen patut nyane kapolahang sane encen patutne nenten dados kapolahang nggih mawinan akeh wenten kruna sane nenten dados kapolahang. Sapunapi alit-alit wenten pikobat malih nggih sane jagi ketakenin. Nenten Bu. Wenten Bu Guru. Nggih, yening nenten wenten mungkin indayang alit-alite diskusi sareng kelompoknya ne suang-suang. Nggih alit-alit sareng sami sawetara niki sampun galah 3 menit. Sapunapi sampun sami ngranjing ring kelas virtual nggih. Sampun Bu. Sampun Bu. Nggih, yening sampun mangkin ibu guru unggahang dumun hasil diskusi alit-alite sareng kelompoknya ne iwawu nggih. Niki hasil diskusi saking kelompok 1. Nggih, patut. Niki hasil diskusi saking kelompok kalih. Nggih. Nggih alit-alit mangkin lanturang malih indek meresentasiang hasil diskusi alit-alite iwawu sareng kelompoknya ne. Majeng ring kelompok 1 sira sane presida ngangganin. Tiang Bu, kelompok 1. Nggih, Selvi durusang. Inggih, tiang saking kelompok 1 jagi ngangganen presentasi indek manelah kruna pola sane wenten ring wacana pandemi COVID-19. Inggih punika kruna ngumbah nganggo nganti nganggen ngabe nyemprot mang Bu Guru. Nggih patut pisan Selvi mangkin sira sane presida nampenin. Tiang Bu Guru, Nggih Napi. ya. hang oleh kelompok 1 sampun patut pisan ngenenen indek kruna pola sane wenten ring wacana nanging wenten contoh kruna pola sane durung kesambatang oleh kelompok 1. Inggih punika kruna nyanggur ngalih nyakan Bu Guru. Nggih patut pisan Cynthia ican dumun cekoplokan majeng ring kelompok 1 miwah Cynthia. Nggih, mangkin lanturang majeng ring kelompok kalih sira sane presida ngangganin. Tiang Bu Guru.
Ainggih Karin durus. Hasil diskusi kelompok 2 ngenenin indek menganalisis pengater anu suara sane wenten ring teks wacana membahasa Bali inggih punika kruna ngumbah mawit saking kruna lingga umbah yening kepolahang dados ngumbah boleh pengater anu suara eng. Kruna nganggo mawit saking kruna lingga anggo yening kepolahang dados nganggo boleh pengater anu suara eng. Kruna nganti mawit saking kruna lingga ganti yening kepolahang dados nganti boleh pengater anu suara eng. Kruna nganggen mawit saking kruna lingga anggen yening kepolahang dados nganggen boleh pengater anu suara eng. Kruna ngabe mawit saking kruna lingga abe yening kepolahang dados ngabe boleh pengater anu suara eng. Kruna nyemprot mawit saking kruna lingga semprot yening kepolahang dados nyemprot boleh pengater anu suara nye. Kruna mang mawit saking kruna lingga bang yening kepolahang dados mang boleh pengater anu suara Kruna nganggo mawit saking kruna lingga anggo yening kepolahang dados nganggo boleh pengater anu suara eng. Kruna nganggur mawit saking kruna lingga anggur yening kepolahang dados nganggur boleh pengater anu suara nye. Kruna ngalih mawit saking kruna lingga alih yening kepolahang dados ngalih boleh pengater anu suara eng. Kruna nyakan mawit saking kruna lingga jakan yening kepolahang dados nyakan boleh pengater anu suara nye. Ainggih patut pisan Karin, icen dumun cekoplokan majeng ring kelompok kalih. Nggih. Inggih patut pisan niki sami nggih maka kalih kelompok sampun presentasi lan maka kalih kelompok sampun presida menelaah kruna pola sanewenten ring wacana tur sampun presida menganalisis jenis-jenis pengater anu suara sanewenten ring wacana mebasa Bali. Sapunapi sampun keresep alit-alit? Sampun guru. Sampun Bu. Ainggih yening sampun mangkin lanturang malih. Nggih, sampun sayaga alit-alit. Nggih, sampun saya Bu. Ainggih yening sampun mangkin majeng ring kelompok 1 sira sane presida nganganin presentasi. Yang Bu Guru. Ainggih Ratih durus. Hasil diskusi kelompok 1 indek manyusun lan makarya langkara mebasa Bali sane medaging kruna pola inggih punika Satgas COVID-19 sampun nyemprot disinfektan ring jero soang-soang warga. Kramo Banjar boleh nuna sembako saking kantor lurah. Pan Budi ngerarah BLT ring Bank BRI. Sabilang teko uli luas, lo hayu setata ngumbah 5 aji sabun. Wayan David setata nganggo hand sanitizer. Ainggih becek pisan Ratih icen dumun cekoplokan majeng ring kelompok 1. Inggih mangkin lanturang majeng ring kelompok kalih sira sane presida ngangganin. Yang Bu Guru. Ainggih Dewa Putu durusang. Hasil kelompok kalih indek menyusun lan mekarya lengkara bahasa Bali sane managing kruna pola inggih punika Dewa Bisma numbas masker ring apotek, Dayu Made ngadol disinfektan mal ganti, Panjaya ganti baju sabilang tetuling megae, Mandonika makte vitamin ke sekolah, doktere nyemak hasil swab ke laboratorium. Ainggih patut pisan Dewa Putu icen dumun cekoplokan majeng ring kelompok kalih. Inggih patut pisan niki alit-alit sami sampun becek rikala ngarianin lengkara mebasa Bali sane medaging kruna pola. Nggih sapunapi niki wenten sane durung karesep indek materi ring rahina mangkin alit-alit. Nenten Bu Guru. Ainggih yening nenten wenten sane mangkin sira sane presida nyutetang pepelajahan ring rahina mangkin. Durus.
Ainggih Cynthia durusang. Ring rahina mangkin irage melajahin indik kruna polah. Kruna polah inggih punika kruna sanes sampun poleh wewehan atau pengater, anuswara atau anusasika tur kepolahan. Anur suara inggih punika suara irung atau suara hidung sane ring bahasa Indonesia kesengguh suara nasal. Kami boleh anuswara punika ngobah kruna asal aran dados kruna kriya. Wangun pengatur anuswara muah dados eng, nya, en, nga, miwah, nge. Nanutin kruna linggayane. Ainggih patut pisan Cynthia, ican dumun cekoplokan majang ring Cynthia. Ainggih alit-alit sareng sami, Ibu Guru sampun ngewedar bak tes evaluasi ring WhatsApp grup. Nggih. Indayang alit-alite karyanang dumun tes evaluasi nyane puniki. Niki sampun link tes nyane. Ibu Guru ngicen alit-alite galah 15 menit indek ngaryanang tes evaluasi punike. Sapunapi alit-alit sampun sami wusan ngaryanin tes evaluasi nggih? Ampun Bu Guru. Ainggih, yening sampun mangkin Ibu Guru cingak dumun nilainya ne. Ainggih alit-alit sareng sami puniki wantah soal evaluasi sanes sampun kekaryanang alit-alite iwawu. Mangkin Ibu Guru cingak dumun nilainya ne. Sami sampun becek pisan niki nggih, sampun sami ngamulihang nilai di atas KKM. Sane mangkin, wenten sane metaken sedurung Ibu Guru muputang pepelajahan ring rahina mangkin alit-alit. Nenten Bu. Ainggih, yening nenten wenten sane metaken malih, dumugi napi sane kapelajahin iwawu wenten pikenoh nyane. Nggih, sedurung nyane elingang malih pitung rahina alit-alite jagi melajahin indek kruna satmo. Sane mangkin ngiring berdoa dumun, mangda sami ngamulihang kerahayuan. Majeng ring ketua kelas indayang pimpin doanya ne. Inggih Bu Guru, timpal-timpal ngiring berdoa dumun, berdoa kekawitin. Berdoa puput. Sampun Bu. Ainggih suksemo selfie. Ainggih alit-alit sareng sami, puputang ibu pepelajahan rauh iriki antuk parame santi. Om Santi 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 Om.